Ini tembok gua nih catnya warna apaan bagusnya nih ya? Udah mau lebaran haji ini. Biar keren ini, biar kayak rumah-rumah orang gedongan nih, orang gedean nih Wow. kira-kira nih. Warna apa nih bagus? Allah, sampai kaget gue jimpul. Lagi ngapain Mahal. sih, Cang? Ya bukan lu datang beri salam kayak apa kayak. Tembok udah ngomong, gue liatin dari tadi. Nah, kebetulan banget ada lu nih. Nih kira-kira nih pantasnya tembok ke warna apaan? Belinya di mana nih ya? Biar cocok. Ya beli zaman sekarang mah gampang, Cang. Di mana? Online, marketplace banyak. Oh gitu. Nah, kalau gitu gini nih, lu pesan ini Ji, lu cari. Kira-kira ada gak nih Ji warnanya hijau tai kuda nih? Udah. Iya nih, Mana cakep kayaknya. ada? Agak ada emang. Yang ada hijau Tosca, Oh, hijau Army. lah iya ya. Nah, nah pantas kali ini hitam tai kambing Ji. Mana ada hitam tai kambing? Lah terus adanya warna apa kau hitam tuh? Ada hitam dop, hitam Tosca, hitam glossy. Wah iya ya, lah bingung juga. Nah ini aja dah nih, abu-abu tai burung. Nih cocok nih kalau abu-abu tai burung nih gue ini. Pusing deh, abu-abu tai burung, gue baru denger. Ya emang, cariin apa? Yang ada abu-abu muda, Oh iya ya. sama abu monyet. Buset, lah lu ngatain gua Ji, pakai dikata monyet. Ya bisa, Cang. Mau beli cat apa beli tai? Mau beli tai? Tapi kan tai juga ada warnanya juga Ji. Ah, serah Cang ah. Kacau kawan.